whaatalofa atu Samoa le atunu pele. Mai iau maunga te tele, se ia o iau maunga iti. Awa pa ia whalanga nuu, pa ia whale malo, ia ai maise pa ia whale kalesia i ona whata e fia. Ua toi nei o se anga o na tātou tau nuu i le aso tau poina e faamanatuina le 5 o tausanga. Talo ona whaavae le malo tutoatasi o Samoa. Whai mai le tala i le taiao le aso mua o Ianuari a whewhiselau ono lua. Na si ai le fua o le saulotonga mo le tātou malo fou. Sa aua oa le aso, ma sa pa uanga i tu ese o le tunu. Ai ilungane o tia fau. Na iai le li o le langi le lei. Whai mai o se whaailo lea. O le faamanuianga le atua mo Samoa malona malo fou. Samoa i le tātou walo atu i le faamanatu. O le 5 tausanga o le tātou malo tutoatasi. E mamoli atu le faamalo a le tātou ainga o le whaatuatua i le atua Samoa ua tasi. I le atunuu i le nei malanga sa tātou tauasa mai ai. Ua malo le tauatai, ua malo le whaatotoa, pa malo whaafitai awa le tautua whaiwhaipea i ainga nuu ma e kalesia. Ia ai maise le tātou malo. E ui o le a tātou le poto i tia whau e pei o na masani ai, i le faamanatuina o le tātou malo tutoatasi. Ona o sa o le puipuinga o le faamai o le kovite. Ai Samoa ai. Fusia ia o tātou langona lotonu i tālosanga si itia. E whaafitai ai le tātou mataisili. I le tūmau pea o lana tausinga alofa mo Samoa. E pei ona whailo i le lio o le langi le lei lungo tia whau, lona sila alofa mo Samoa, i le ulua i tai au, na sisi ai le tanga vai o le malo fau. E whapena fo i le tatalo, ina ia tātou malanga pea maia, mai le atu pulanga, i le atu pulanga. Ia manuia tele Samoa le faamanatuina o le 5 tausanga o le tamalo tutoatasi. Ia whatu mawina le manuia i o pā, ma ia o tātou patipatia whatasi le aso tā ua o le atunuu, i le anganga o le oli ma le whaafitai. Soifua ma ia manuia. Swire Shipping servicing Samoa for over 50 years, enriching lives and connecting Samoa to the world. got that smile. Oh, it lightens up the street for a mile.
Ship to the islands with our special deal. Only 50 New Zealand dollars for one-piece luggage. Collect in Samoa for only 25 Samoan ta'ala for handling plus custom duty. Custom Logistics Services, where quality and cost comes first. Your freight, both air and sea, anywhere in the world, is always our priority. Call us on telephone 21286. That is 21286. Weather is always good with Tola.